ngasi ekoina neina gani Jishu asi yathang kaiba mi ama oina hingamra mase karigi Pharisee singa maga dum yetnaba amashung Bible da controversy moiga dum yetnaba wari karigi yaubra haibase ekoina yengmina singsi Manipuri Hope Channel da mayam mukhana tram nokcheri lesson number 3 Controversies madudi ekoina Manipuri da yetnaba haitare yetnaba lesson number 3 Controversies yamna nungaigedaba lesson ni ekoina mayamna nainaminasi ado nainamina dringaida aina agi manakta agi sister Kampui aduga agi brother Chakhamnung adona lesson shi nainaba discussion chi hauba yanaba aigi sister nangna pratna tawbiyo. Let's pray. Sargada laiba ipa ishor thakachere nahakki shugumba nungairaba numitsida ishor akhoi mayam ngasi laaga nangi damak amashung nangi wari akhoina nainagadaba sida ishor nangi thawai ashengbana yauraga mapung phahanbiu solaba panglaba nanai aina haijari Jisugi mingda amen. Amen. Yam thakachere aikoina lesson number 1 and 2 cover tawkre ishorna magi ministry magi thogal taibung pa na magi thabak tawba lakpadu hawbagi wari do aikoina neinaba hawrabani ngasidi aikoina magi chathaba mana magi ministry se chathaba matamda kari kari thokibra amasung wari singdu kai oibra hawdo aikoina khra neinamina gani aikoina maru oina ngasi wari manga haitare Jishuna pap kokpiba amasung tax collector ko tax collector singa mahakna phamina raga chakchamina ba amasung fasting gi maramda Pharisee singa yetnaba amasung mahakna Sabbath ki ishorni haiba aduga aroibada healing mahakna anaba bu phahanbiba asimanga gi maramda ekoina neinagani ngasi ekoigi lesson sida ekoina Sunday da chapminarasi direct lesson da dive tominarasi Mark chapter 2 verse 1 to 12 asidigi ekoina paba matamda Jishuna magi ministry ja hobum matamda soinaiba paralyzed tawra leiba mi amagi wari ekoina ta phangi masida aigi brother Chakhamnung mana kitang detail da haibi gadra khoigi dama sigida Jishuna hai kiban matamsida nahak ki pap kokpiriko haina haiba matamsida mi singna hangramki nangna pap kokpiba haiba power authority ji kadai da phangbra haina hangramki ado Ishor God is all powerful. Pap kokpi danaba kanbi naba healing tawbi naba si makai se mangon na loin lei ai base ishor mahak Jishu mahakna akhoi bu utpi. Okay yam thakachere ekoina sidi yengmu matamda paralyzed oiraga leiba nupa si magi Jishu ki manak sida mi mayamna laaga moigi awaba moigi anaba puraga leiba matamse changpham leiti haine adugi moigi yumgi jinga haitare se thugairaga magi mamanba marina thadarakpani haine aduga purakpa matamsida Jishuna mi sing magi mamanba mari adugi moigi thajabadu ui haine ana khoigi punsi dasu maraktadi ekhoina thajaba leitrasu ekhoiga loinaminaba haitare ko ekhoiga leminariba imung munung oiro natraga mamanba sing oiro moigi thajabasi uraga Peer pressure. Ekhoigi maraktadi ishornasu ekhoigi punsida miracle ko angakpa purakpi base ekhoigi thajaba khakta natana imanaba si mamanba singi ye marak adudigi oina moigi through digi ekhoi onsu
blessing ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯆꯈꯝꯂꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯞꯇꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯦ ꯀꯣ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯐꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯄꯥꯞꯇꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯉꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯣꯗ ꯍꯤꯝꯁꯦꯜꯐ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯛꯃꯛꯇꯨꯗ ꯃꯇꯝꯃꯛꯇꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯐꯦꯃꯤ ꯀꯧꯋꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯐꯦꯃꯤꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯀꯣꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯃꯥ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯐꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯈꯤꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯁꯤꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯛ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯔꯛꯁꯦꯀꯣ ꯕꯨꯛ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯣ ꯖꯤꯁꯨꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯎꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯎꯠꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦ ꯑꯃ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯐꯕ ꯐꯪꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯟꯗꯦ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯆꯠꯁꯤꯀꯣ ꯃꯟꯗꯦ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯕꯤꯒꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯆꯦꯞꯇꯔ 2 verse 13 sida haiduna leire sumaina mahakna amuk hanna pat mapanda chatki maduda miyam apumba aduna mahaki manakta laglammi aduga mahakna mokhoibu tambirammi haiko mahakna asum chatlingaida elfiagi machanipa levina khajana thifamda so tax collector ko famduna leiba adu uki aduga mangonda haiki itung illu maduda mahakna hogatuna mahaki matung inki masi kana oibra disciples ki da asi mi si kana oibra Matthew exactly Matthew ni ko madudagi di asina aikoina si wari se pa matamda jisuna lebigi yumda chanaba famlingai da khajana thauba mayam amasung papi singsu jisugi mahaki sebok singa phaminarami masida aigi sister kampuina nang na kha detail haibigadra kari oikhibno haibdo masida ishorna kari utpara hairaga mana pap chelaba migidamak hairadi soiba ko akhoi ngona defile oiraba migidamak ishorna sokraba migidamak ishordi lakpane hai ko naba migidamak doctor se kanadra nadaba mi na kanabra hange ko mana Pharisees koina sumaina haiba matamda kaigino nang shenglaba nang oiraga karigi pap leiraba ko karigi tax collector se hana di moi se yam unclean oina khangnarame ko Pharisees ko Jews matamda aduna karigi nang leibra haiba matamda ishorna question tawe ko aduna sokpa mi gidamak lakpane ko aduna asigida kari emphasize tawbra hairaga ishordi madi shengba mot pakri su khaide mi ngonda ko chap manana nungsi aduga
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏna moina hojige matamdishu aikoina yengmu matamda politics hairadi adum tonganna seran toran hojiki Matthew dusu oirambe yai hena laurambe yai lauramdabu si yai ko adu koi chu khangde laurambe su yai adu moigi matamdugi concept to adugi matung oinba male aduga ashigi kainoda ishorna ashigi lesson da ngasi controversies gi lesson da su ishorna kari gi da makra hairaga all tradition ko Jews koina tawramba ishor lakpadadi anawbase moigi yamna conservative mind oiba yamna adugumba se lauthokningai ishorna ko lakpane haibadi ishorna khoibu kawbadi like as a humble loving nungshiba thamoi shengba ishorgi wa inbadu ishorna pambani but waraba lairaba nungaitaba mi leiba matamda nangna comfort tawiba nungshibibudo adu ishorgi followers ni haina ko ishorna haibani wonderful yam thagachare sister kampu yamna phajaba point ni akhoigi punchi desu aduna mi amabu akhoina handana khanba ko moigi tawriba thabak moigi profession moina tawriba job ko adugi matungina akhoina su moibu yengtharaga khanbase khamam thokte adu akhoina yengma matamda Pharisees singje asengba moije righteous oibrane yam senggraba mi oibrane kayadi moina madi khajana thoba mine ko aduidi madi papi pap chenma mi singne hana kawraga leibane ba masadi yamna chauna senggraba mi gumna khala leiramane ba madubu jisuna lakpase adugi wakhando pap pudaba kana lege habase mahana udningmane ba aduga pap puba mina kanbiba mathau taeba kanbiba mi tarka taeba ko anaba mi sin hoje ai sister haigumna anaba mi sing aduna doctor dara tai habugumna jisu ni jo akhoibu ma si kana no haibase si jomu ke emphasize kha tawri ko exactly khoina Tuesday da chase ko Tuesday da khoina chapam matamda asida haiduna leiri Mark chapter 2 verse 23 and 24 aina pabi ge ko adugi tungda pothaba numita mahakna mahei marongi lobuk phauduna chatlami ko makhoina chatlingaida mahaki shebok singna mahei marongi charong hekpa haurami masi ekhoina khangmangai madudi masi matamdasu jisugi matamdasu pothaba numit haiba malermai ko Sabbath haibase ko moina pothabas aduna khoini yengma matamda jisu ma masasu Sabbath nga pa mi amoiramai ko khoina madu khangmangami maduda moi lowda chatlingaida mahi marongdo hek haine ko hekpa matam sida Pharisee singna kari haibra habdo ai brother nangsu khai etoning bra duda sumaina Bible text da dum hai gre ko moigi nangi sibok singna kari tawribano aina pabiora do tawri se lawful natte Sabbath numit sida tawroidaba thabak taw leire yengu pothaba numita tawba yadaba thabak mukhoina tawriba karigino adada Mark chapter 2 gi 25 da ko jisu na khomgi have you never read what David did when he was in need and was hungry he and those who were with him how he entered the house of God and in time of Abiathar the high priest and ate the bread of the presence ajike David sina charoidaba bread to laisangi manungda leiriba bread to changraga chakhibdu noina padabra haina hange adu khawrangragadi sigi kaino yengmam tamna khawrangragadi akhoigi Sabbath haibase akhoigi burden piraga ko tawba yarasu thabak se yamna akhoigi kanagadabudi oiba mibu kanbigadaba gumba situation gumba lakpa matamda nacha icha awa anang tarba matamda hospital chaloidra sigumba wakhalondane ba nang
ꯀꯅꯥꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯇꯧ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯑꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯁꯕꯥꯠ ꯑꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅꯀꯣ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯤꯂꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯀꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ ꯀꯟꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯪꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯔꯒ ꯆꯥꯅꯤꯡꯔꯒ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯔꯒ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯐꯥꯒꯗꯧꯕ ꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯟꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ uplifted ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯕꯥꯠꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ exactly. ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯁꯕꯥꯠꯀꯤ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯦꯕꯤꯠꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯁꯕꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯕꯥꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯖꯔቭ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯁꯕꯥꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯒꯠꯄꯤꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯔꯣꯡ ꯀꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯔꯒ ꯁꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯋꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯟꯖꯔቬꯇꯤꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯃꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯅꯥꯕ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯨ ꯏꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯕꯨꯁꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯐꯦꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯕꯥꯠꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯊꯪꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯦ ꯁꯕꯥꯠ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯕꯥꯠꯀꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯗꯨ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯕꯥꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯦꯟꯐꯁꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯐꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯆꯨꯖꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯆꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯪꯅ 10 commandment ꯉꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯇꯕꯀꯣ ꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ we are nothing ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀೋ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯏꯟꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯎ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯗꯨꯁꯨ ꯉꯥꯛꯎ and then actionꯁꯨ ꯇꯧꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅꯀೋ ꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ emphasize ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯨꯛꯇꯁꯨ ꯀꯣ action and doer ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ exactly ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯁꯤꯀꯣ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯋꯤꯆ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯂꯤꯔꯤꯉꯩꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯆꯦꯞꯇꯔ 3 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯆꯦꯞꯇꯔ 3 verse 21 ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯕꯤꯒꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ 3 verse 21ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯥꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ
mabu kham ge na tawbane ba kari kham ge dawno hai matamda jisuna magi thabak sida magi ministry sida wakhan magi pukning yam yawbo duda chakcha bu kaw ki hai ne adugi mahang aw khre hai ba adubu wari se liri ngai da khoina pa thaba matamda direct wari ma thal lai ne madudi verse 22 da pa matamda Jerusalem dagi lakpa wayen yathangi oja singna hai ki mangonda Beelzebul lay aduga mahakna bhut singi makok adugi mapana bhut singbu tantho I haina sidi khoni yengmo matamda jisuna demon possess ko lai tonga leiba mi sing adubu tanthokpa lai do tanthokpu gumba sigumba se Pharisee singna yathang ngakpa yathangi mahi marol sigi oja singni ubu matamna madi asi moigi bhut singi mokok ki mi ne hai ne lai ne ko adu akhoina sidi yengmo matamda jisuna answer pi ko jisuna answer pi madudi kai da pi bra hai matamda verse 23 this man hai le re jisuna mokhoi bu manakta kauduna mokhoi da pandam sing piduna hai ki setan na setan bu karamna tanthokpa ya ngamgani haina le ri ko sidigi akhoi yengmo matamda continue tawba matamda sidi yengo continue tawba matamda sman hai le verse 27 da ko 27 this man hain le ri akanba mi adu hanna punduna thamdrabadi mi kana amatana mahaki yumda changnuna mapot machai adu munduna loba ngamloi mahakna mahakpu pullabadi pulla bada yum adugi pochai munduna pugani haidan leiri masidi akhoi si jisuna kari emphasize tawning ba haiba matamda jisu sina taimong banda lakpa si phattaba adubu mana namdharaga mana overpower tawraga ko phattaba singbu satan bu mahakna ngammi haibase utpa ngamba ishor jisuni ko haibase utuna leiri ko akhoi mark tigi akhoi yengmo matamda sman jamuk leiri aduna mana bhut tonga leiba lai tonga leiba mi sing adubu tantho ibadu kri ngamibra haiba matamda ma masasi kanano haibase amok sida utuna leibase akhoi sida uba phangi ko sida ai khra etoni ko si khoi sabbath ko adugi sigi numit sida kano unpardonable sin haiba ama adu lai je moina Pharisee singna hairi se hangri se ngangri se moi se issue da ngangri se moina khangna tawbane ba evidence kaya muk utkre mana isona miracles kaya muk tawkre adubu moige wakhando kanchallaga khangna ngangri ne ba adugi damakta pap pomna makokpi gani adubu ishorgi macha da the son of ngangba ishorda ngangba kaya kokpirasu ngangasu loina kokpigani haiba adubu thawai asengbada thida ngangba haibsi kokpiroi haibsi thawai asengbada ngangba haibsi karamba buno haiba akhoi darka ta adu matamdu da aina khra etawning mandi hayadi ishorna ishor magi mama na phau hai kausan puthokro hai ne ko mai mama na mi ama bu tharaga jisu do kausan lo hai ne haidi kawe hai ne mama mapa na ko adubu ishor na kari khumra ga aigi ima ipa di kana ro hai ko aigi ishor gi will tawbu da aigi ima ipa na aduna ishor na hai do moi ngon da kari answer khumra ga satan na bu satan kramai tan thokpa ngam ya bra ne ko natra aduga kingdom se divided oigini haina aduda akoina pathaba yamna aduda reasonable oiba yamna question ko yamna khangba yaba le aduda aduna ishorna kari haibra ga mama adugi matamda phau mama mapa phau ishor ngonda kari haisira macha nupa ngonda support ko piba ngamdaba jisu ngonda piba ngamdaba matam yawre akoisu dugumba yamna thengna rai ne ko exactly yamna okay arreba summarize tawra siko aina summarize to birakki madudi unpardonable sin haibasi de khoi yengmu matamda ngasa haikre jisuna Pharisee singbu setan na kramaina setan bu ko moi namthana bo hotna gadra haiki ko masi kari uding bra haiba matamda jisu si
ꯏꯁꯣꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯎꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ unpardonable sin ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ unpardonable sin ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯁꯤ unpardonable sin ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯥꯞꯇꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ unpardonable sin ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨ unpardonable sin ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯦꯁꯟꯗ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯦ unpardonable sin ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯥꯞꯁꯦ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯥꯔꯗꯂꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ imung manung na phawba mari mata sing na phawba khangdabagi ma ngaure hain haikibani ne akhoi gi punsi da su ngasi akhoi na tawriba thaba ishor gi dama chatpa sida akhoi gi imung manung su supportive yam oidaba yawramba yai ko imung manung da mama pa sing na khangbi daba or ichini naw sing na akhoi bu support tawbi daba leiramba yai adubu jisu na kri haiki ai sister adubu lesson na haiki bugumna ishor ngon da thajaba mi pum namak tu aigi brother amosung aigi ichini naw sing amuka imung manung sing nai adu oirabadi ngasi akhoi thawai sonda ningai leite ko thamoi sonda ningai leite khari haibadi ishor ngon da thajaba mi yamdrabasu thajariba mi khadi leiriba aduna adu imung manung sing nai khoi ngon da thado abasu moi leiri ko ishor leiri ko haibase akhoi khok khawri haibase aina roibada haininge noinjo aroibada comment leibra comment aingona di thedona leitre aduna akhoi controversy se pawa matamda akhoi na ishor gi damak thabak tawa matamda ko mission tawa matamda preaching tawa any nang na ishor gi damak ka thokke na tawa matamda akhoi ngonda yamna mi singna like yet pa ko non christian oigera believer oigera ko christian ama oina akhoi nganda yamna yet pa mayam ko lakpa su yai aduga akhoi na only defense akhoi ngon ngak thopang amadi bible ko ishor gi achumba wana ngamgani adunina akhoi se ishor ngonda akhoi faith ko stand firm tause akhoi lepase kaidang nungsu akhoi top oise ko ishor na akhoi bu kanbi kini habase thajaba amen amen aribada inang sigi ki text amu ki text tu pabige maduda jisu na mokhoi da haiki ishor na mi gi damak pothaba numi chemki ishor na mi bu pothaba numit ki damak shema nate maram asina migi macha nipa asi pothaba numit ki shu mapuni khoi khak kaure se kanang da thajaba thami bano haibase tabi ge bom mayam su shonen porbi boys no mathang gi lesson su amuga khoina neina minasi share tobiyo comment tobiyo nogi wakhan nogi understanding question leirabasu mayam ni shonen porbi boys no thank you amen